Kugaburira uruhinja mu gakombe. Niba uri uruhinja ruto cyane rushobora kumira ariko rutarabasha konka ku ibere ngo ruhage, igisha umubyeyi kurugaburira akoresheje agakombe. Aya mashusho arerekana uburyo bwo kugaburira umwana ukoresheje agakombe gato, akayiko, hamwe n'utundi dukombe tw'ubwoko butandukanye. Kugaburira umwana ukoresheje agakombe bisaba kubyimenyereza no kutarambirwa, ariko n'uburyo bwiza iyo uzi kubukoresha. Igihe uruhinja rukangutse ngo rwonke buri masaha 2 kugera kuri 4, gerageza kurugaburira ukoresheje agakombe. Ashobora kugaburirwa n'agakombe igihe ashobora kumira amashereka ntakorore, ntasepfurwe cyangwa ngo ahinduke ubururu. Fasha umubyeyi kumenya ko umwana agaragaza ko ashonje. Afungura amaso, areba impande n'impande, ndetse anyeganyeza iminwa n'ururimi. Gaburira umwana igihe cyose agaragaje ibimenyetso by'uko ashonje. Banza usobanurire, unereke umubyeyi inzira zo kugaburira uruhinja hakoreshejwe agakombe, hanyuma umufashe kugaburira umwana we. Akaraba intoki, asuka ingano y'amashereka agenwe mu gakombe gato. Noneho umubyeyi nafubika umwana amufata asa n'umwicaje ku bibero. Ikiganza cye gifata umutwe n'ijosi. Umubyeyi ashyira agakombe ku munwa wo hasi w'uruhinja. Ubundi akagenda agahengeka kugeza ubwo amashereka ageze ku musozo, maze umwana akaba ari we uyakurura. Umwana muto cyane ni we wimenyera uburyo anywa mu gihe anywesha agakombe. Aha ari kuruhuka. Noneho akuruye inshuro nyinshi maze yongera kuruhuka. Garukiriza amata ku musozo w'agakombe, ukagumishe ku munwa wo hasi w'umwana. Reka umwana anywe, wowe urebe ko agaragaza ibimenyetso by'uko ahaze. Urabona ko umwana ashyize akaboko hejuru agatangira gusinzira. Kumushimira no kumushyigikira bitera umubyeyi ishema no kwiyizera mu kugaburira umwana we. Hano hari urundi rugero. Nanone agakombe gakoza ku munwa wo hasi gahoro. Uragahengeka kugeza ubwo amata agera ku musozo w'agakombe. Umwana agatangira kunywa. Kunywesha agakombe byigisha umwana konka kubera ko bikoresha ururimi kimwe. Iyo umwana asinziriye, biba bisobanuye ko yahaze. Muri uru rugero rukurikiyeho, ukomeza kuyageza ku musozo w'agakombe, bigafasha umwana gukomeza kuyanywa. Umwana yifatira amata ubwe. Icyerekana ko ahaze, umwana afunga umunwa. Akayiko nako ni ubundi buryo bwo kugaburira umwana muto cyane. Shyira akayiko ku munwa wo hasi, hengeka amata agere ku musozo w'akayiko. Reka umwana yikururira amata. Ubu ni uburyo bwiza cyane cyane mu minsi mike ya mbere, umwana agikeneye amashereka make.
Aka gakombe gafite umunwa usongoye gakunze gukoreshwa mu bice by'amajyepfo ya Aziya. Shyira wa munwa w'ako gakombe mu kanwa k'umwana. Amata agume ku musozo w'agakombe. Umwana yikururira amata ku bushake bwe. Noneho umwana atangiye gusinzira. Afunze umunwa, bivuze ko ahaze. Aka gakombe ko gafite ahajya amata ku musozo wako. Ugashyira ku munwa w'umwana. Ubwo umwana akurura amata, urahengeka gake. Umwana anywa uko abishaka, agahagarika igihe ahaze. Gukoresha agakombe ugaburira umwana ntibyakabaye bimubangamira. Irinde gutsindagira agakombe ku munwa wo hasi cyangwa ngo winjize mu kanwa cyane. Menyesha umubyeyi ibi bintu bitatu. Agomba kwirinda gusuka amata mu kanwa k'umwana. Ibi bishobora gutuma amata ajya mu buhumekero agakorwa. Ahubwo urahengeka amata akagarukira ku musozo w'agakombe igihe cyose umugaburira. Kirazira kugaburira umwana usinziriye. Ahubwo ugaburira umwana mu gihe agaragaza ibimenyetso by'uko ashonje. Birabujijwe kugaburira umwana aryamye. Agomba kuba ameze nk'uwicaye. Bumwe muri ubu buryo butizewe bushobora gutera umwana gukorwa. Pima ingano y'ibyo umwana afata mu masaha 24. Niba atafashe ibyo yagombaga gufata, mugaburire kenshi gashoboka cyangwa umuhe ibisigaye ukoresheje agaheha. Nyuma yo kumugaburira, ogesha agakombe amazi meza n'isabune, ubundi ukareke kumuke. Ibuka, gaburira umwana igihe cyose agaragaje ko ashonje. Ufata umwana umuhengetse asa n'uwicaye. Tegereza ugumisha agakombe mu mwanya ndetse n'amata ku musozo wako. Iyo umwana ahaze arabikwereka.